Alamazi kumuntu engiyayazi usentabeni but ngenxa bengekho uMoses uthethe ilanguage ongakukhoka la Khawulani kanti lo alamazi uMoses akazazi izinto uThixo bezithetha ngoMoses akalwazi ulwandle olubomvu luvuleka now wayedoubt ngoku kuyaca ukuthi umuntu akekho nobe ebazalwane make sishume yo zavala ngayo niba uthi yena Khawulani izinto ezibobani funda Moses Khawulani yamajikazi egolide asezindlebeni zabafazi benu lonyana benu nentombi zenu nabo bechaphazela nabo bechaphazela into abahombise ngazo ngona ifika indoda ethi makuxhola tatam ufika umavusa athi ndicela uma ngakhulule mama ndifika ndiphethe sitya sisiyabanyana siyakhawazela umbosi indoda ithethe ubuhle bukankosikazi wayo yabudela sebekhona amadoda ngoba xa engekho umuntu sithobela nephi into akhomozela nami akhomozela kalelani nikhona ngelithi kweBhayibheli funda ke ngosasizwe yena lonyana benu nentombi zenu niwazise kum nangu uThixo ke ngoku uthatha isihlalo sikaMoses yenza njani niwazise kum ngoba kwenze njani bawaqhawuleni abantu bonke amajikazi egolide abesezindlebeni zabo bawazisa ku-Aroni wawathabatha ezandleni zabo wayihola igolide ngenhlabo wayenza ithole elihlidiweyo bathi nanko uThixo wakho Israyeli obunyusileyo ezweni laseGibhithe bathe tholeni nankani uThixo wakho ebengekho uMiriam by the time kuwena ulwandle olubomvu bani obhala umbono ihashi nenkweli ya uphose lwandle nikhona but nako simva uIsrayeli ethethe sithi nanku uThixo etholeni because when engekho umnikazi nezinto ezingaphiliyo sozikhonza sazikhona amen ubhali ingoma uMiriam belolulwa lobomvu bathatha amatshe bathi azabe sisikhumbuzo komnyama le evidence bahambe nayo bathini ngayo nikhona amen la mathambo mamaXhosa haleluya kaJoseph asetyekeni athi because yena kathi because uthele uMoses uthebehamba uthele haleluya basana uJoseph Dongani uyinkosi seza unikhumbuza inikeze isizwe kodwa nenze sure uba ngifika amathamba amathamba angashiyekeli kwesizwe basifumana uIsrayeli hamba namathambo umuntu owabafaka ezweni emjikela ngoba wabiswangabikho umuntu nezinto ezingenamandla asawuzithobela amathamba athemezana akho abashiya kodwa nabo bekujika imessage kaThixo bethi naku uThixo wenu Pamatik by the time uThixo evumhlole khila imihlolo elwandle olubomvu ayisezindlebeni haleluya kodwa sibona induku evuleka khona kwenzeka pamatik ngoba into yethu ayikhonyeli yazikhonyela yona yethu yamdinga umnikazi sebengekho abantu selungene kulibeni ahambe nawe uyathwala
wathi angabikho nendlebe sofa samgxotha sekhona. Ndingayisa ntoni kuwe fanele aphile kuwe ahambe nawe ahlale nawe noma abantu bengamfuni kodwa yena haleluya uqala kuthembakele thembisile ngeke asiye kasishiye noma abantu bangasishiya kodwa sishiye nomnikazi umuntu webandla othi singenzanga kakuhle athi wenzeka kakuhle athi ufela wena athi wena haleluya uthi wena Shanta. Mandrali bako saya lipaka.